أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Leli ivesi ku chapter 3 suratul Ali Imran, umndeni ka Imran, chapter 3 of the Holy Quran, iverse 196. La Allah ukhuluma nathi thina makholwa, nathi thina esesithathe lento engenabungozi. Uthi la yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Ningabhayiziseki, ningakhohliseki ukuyaluza kwalabantu abagcwele la emhlabeni abangakholwa, ukuyaluza kwamaNazaretha la emhlabeni, ukuyaluza kwamaKristu, amaRoma, amaWatchtower, abantu abangakholwa, abantu abakhonza amadlozi, abantu abakhonza izithombe. Hayi ukuyaluza kwabo kunganikhohlisi. Lamanga laba abakhulumayo bedukisa abantu, benza yonke lento abayenzayo bedukisa abantu, iqiniso belazi. Allah uthi la yaghurrannaka, ningakhohliseki. Bangalingi nje banikhohlise. Nina nibambelele straight eqinisweni, ebunyeni bikaMdali wenu, nimkhonze yena yedwa, ningamxube nalutho. Bangalinge ukuhamba kwabo, umcebo wabo, whatever lokho kubi bona abakwenzayo abakubona kukuhle bona, ukukhohlisa abantu nokudukisa abantu bethwala, benza yonke lento le. Allah uthi hayi la yaghurrannaka, kunganikhohlisi lokho, ningakhohliseki ukuzulazula kwabo emhlabeni. Babona belokhu bedlula phambi kwenu, kunganikhohlisi lokho. Allahu Akbar. Allah uyaqhubeka uthini? Njengoba nibabona nje la endaweni benza yonke lobungcola lokho abakwenzayo, bedla imali zabantu, bedla intandane, bedla imali zabafelokazi, bedla imali zabantu abangasebenzi, behamba ngezimoto ezinkulu eziteta amasonto amakhulu emhlane ngezimali zokuqola abantu. Allah uthi lokho kunganikhohlisi. Lalela ukuthi Allah uthini? Mata'un qalil, injabulo yesikhashana. Injabulo nje yesikhashana leyo nto le. In fact bona bazikhohlisa bona. Lezi zinto lezi abayiqola abantu bayazikhohlisa bona ngoba yini? Injabulo nje yesikhashana. Allahu Akbar. Kuyinzuzo eyize lento abayenzayo. Inzuzo yakhona yize, ayinamthelelo omuhle, ayinazibusiso, ayinathando. Kuhamba neziqalekiso nenzondo ephuma kuMdali. UMdali uthi khululekani, banganibhayizisi. Mata'un qalil, injabulo yesikhashana, inzuzo nje yesikhashana, inzuzo yakhona iyize nokuba yize. Then Allah uyaqhubeka. Thumma ma'wahum jahannam, emva kwaloko ikhaya labo kuzobe kuyisihogo. Khona kumfundisi ongifonele nje special wangibuza ukuthi Mbatha, uthe wena amaNazaretha awaye ezulwini, amaKristu awaye ezulwini, amaRoma awaye ezulwini, amaJuda awaye ezulwini, amaWatchtower awaye ezulwini, abakhonza amadlozi abaye ezulwini. Angithi ngicela ungivezeleke ufakazi lokho kwiQuran. EBhayibhelini sengukuvezile, ngitshelile ngathi incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko 15 iverse 15 yophelela ku24. Ngitshelile eBhayibhelini la kuQuran manje nango Allah uyasho uthi emva kwaloko sebebe nayo leyo njabulo leyo yesikhashana, ba enjoy okwesikhashana, badla imali zabantu okwesikhashana. Emva kwaloko masebefile thumma ma'wahum jahannam, indawo yabo ebalindile isihogo. Yingakho-ke ngangisho ngingahlonizi ngithi mina alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa yiNazaretha, alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa umKristu, alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa umRoma, alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa umJuda, alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa iWatchtower, alikho izulu elidalwe Allah eliyongenwa umuntu okhonza idlozi noma umuntu okhonza izithombe. Alikho.
u-Allah uthi ezulwini lakhe ngeke baze bangene nabo ufakazi u-Allah uyasho ukuthi lawo bantu labo esengibabalile baya kuphi. u-Allah uthini? Thumma ma'wahum jahannam, emva kwaloko sebefile abesuka la kulo mhlaba sebejabulile kwesikhashana kwadlula, ekulandela lapho yini? Umlilo wesihogo, indawo yabo yini? Isihogo. Allahu akbar. May Allah Ta'ala save me and you. Allahumma fadna, Allahumma fadna, Allahumma fadna. Wabi'sal mihad. What an evil place. What a dirty ending. u-Allah uthi leyo ndawo leyo ababekele yona labantu engiqeda ukubalela yona indawo embi, indawo yobuhlungu, indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo, indawo engenayo intokozo, indawo engenayo injabulo, indawo engenayo ukwethaba. Akunanjabulo laphaya. Nayo-ke indawo u-Allah ayilungiselele ini? AmaNazaretha ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, amaKristu ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, amaRoma ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, amaWashtawa ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, amaJuda ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, abakhonza amadlozi ngokuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, abathwele ngokukhonza imali babe nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, abakhonza umlilo, ama-agnostic, ama-atheist, bonke abantu abangamkhonzanga umdali wabo ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo, u-Allah uthi indawo yenu isihogo, indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo, umlilo ongenamkhawulo, iy'nkuni zakhona kuyobe kuyini namatshe. Uma ngaba niphenduki, phenduka kusemanje, uthathe lento engenabungozi, uthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uthi akekho omunye engiyomkhonza ngaphandle ka-Allah, u-Allah umdali, umvelinqangi, umenzi wento zonke, uvume ngomlomo ukholele ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina asithumela emhlabeni ukuthi sizokhipha mina nawe ebumnyameni sihambe endleleni eqondile. Uma ngabe wenze njalo, dakhala aljanna, guaranteed uye paradise. Mawungenzanga kanjalo akusekho ukuphenduka ngale kwethuna. Mawungangikholwa, Luka 16 verse 19 wehle nayo uze ukuthi kwenzakalani ethuneni kumuntu othe etshelwa waqhuba ikhanda eliqinile waba yihlongandlebe njengani akangalaleli. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.